Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari i Doha mu gihugu cya Qatar. Perezida Paul Kagame rero akaba yeretse amahanga icyatumye iterambere n'imibereho y'Abanyarwanda ryihuta. Perezida Paul Kagame yagaragarije abakuru b'ibihugu na za guverinoma ko kugira ngo habeho impinduka nziza mu mibereho y'Abanyarwanda hashyizwe imbere uruhare rwabo mu bikorwa ndetse no kubazwa inshingano ku buryo buri cyemezo gifashwe kiba kigamije guteza imbere ubuzima bw'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Bigarutseho mu ijambo yagejeje ku bitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere World Summit for Social Development ryabereye muri Qatar kuri uyu wa kane igomba kugeza ku itariki 6 Ugushyingo 2025. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko mu myaka 30 ishize hatewe intambwe nyinshi mu kurandura ubukene bukabije, kongera umubare w'abagerwaho na serivisi z'uburezi, ubuvuzi n'imibereho myiza, ariko ubusumbane bukaba bukigaragara cyane by'umwihariko mu turere dutuyemo miliyoni z'abaturage bagorwa no kubona ibikenewe by'ibanze. Ati ibibazo si bishya ariko guverinoma zacu ntizihuse, ati bikwiriye mu kubikemura. Guteza imbere imibereho myiza ni urugendo rukomeza rusaba kujyana n'igihe. Ubu igikenewe ni ugukomeza mu cyerekezo cyiza, tukubakira ku byagezweho. Kubigeraho bizaterwa n'impamvu nyinshi, ariko icy'ingenzi ni ugukomeza kuzamura ubushobozi bw'abaturage bikaba izingiro rya byose. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko kugera ku iterambere rirambye bisaba imbaraga z'ababikeneye aho gutegereza ko bazabigezwaho n'abandi. Ati kugera ku iterambere rirambye nta wundi dukwiye kubikesha. Iyi nzira yagejeje u Rwanda ku iterambere, imibereho myiza, uruhare rw'abaturage ndetse no kubazwa inshingano n'izingiro ry'uburyo bwacu bw'imiyoborere. Buri cyemezo gifashwe kijyanye na gahunda z'igihugu mu nzego zacu, kijyanishwa no guteza imbere imibereho myiza. Yagaragarije abitabiriye inama ko hakwiye kubaho amavugurura mu mikoranire ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kuko usanga abakomeye bakandamiza abanyantege nkeya. Ati tugomba no kuvugura uburyo bw'imikoranire n'abafatanyabikorwa, akenshi ubufatanye mpuzamahanga burabogama. Tugomba kuba ku mikorere kandi ishaje tukayivaho iheza igice kimwe kinini cyane cy'isi kugira ngo imikoranire mpuzamahanga y'ibihugu igende neza. Bisaba ko bitwarwa mu murongo utanga umusaruro ubarika kandi mu gihe kizwi aho kuba amasezerano gusa. Perezida Paul Kagame kandi akaba yashimangiye ko mu isi hari ibamo byinshi bihindagurika, hakwiye kubaho rero kwitegura ko hari ibyago bishobora kubaho, hagateganywa uburyo bwo kubyirinda cyangwa se guhangana nabyo. Yerekanye ko ibigega mpuzamahanga by'imari bikwiye guhora byiteguye gutanga umusanzu wabyo ugamije guteza imbere ibikorwa bitandukanye bigamije iterambere. Ati niba koko dushaka iterambere ry'imibereho myiza, gahunda zikwiye kuba zihura n'ibikenewe mu bihugu byose aho kuba mu bihugu bike. U Rwanda rwiteguye gukorana n'abafatanyabikorwa barwo bose mu kubaka ahazaza hadaheza. Iyi nama mpuzamahanga ya kabiri yiga ku iterambere ry'imibereho y'abaturage izaba urubuga rukomeye cyane rwo kuganiriramo ibibazo byugarije abatuye isi ndetse no gutahiriza umugozi umwe mu kubikemura nk'uko yagiye abigarukaho. Mu yindi makuru akomeje kugenda avugwa, reka duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magereka ishyirahamwe rya basketball muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FEBACO ryirukanye burundu abatoza bagaragaye muri Giants of Africa i Kigali, mu gihe abakinnyi bo bahagaritswe hagati y'umwaka umwe ndetse n'imyaka ibiri. Kuva tariki 26 Nyakanga kugeza tariki ya 2 Kanama 2025 mu Rwanda habereye iserukiramuco rya Giants of Africa rihuriza hamwe urubyiruko n'abatoza bo hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Iserukiramuco riba rigamije guteza imbere ibikorwa bitandukanye by'abafite impano muri basketball, aho hategurwa ibirori, imikino ya basketball, amahugurwa ndetse n'ibindi. Abaryitabiriye bari baturutse mu bihugu bya Ethiopia, Kenya, Somalia, Uganda, Tanzania, Botswana, Afurika y'Epfo, Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Benin, Mali, Maroc, Senegal na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko iserukiramuco rirangiye, Minisitiri wa Siporo muri RDC Didier Budimbu Ntubwanga yasabye FEBACO gukurikirana bari ku Rwanda, ati bambaye ibendera ry'igihugu batabiherewe uburenganzira. Itangazo ryashyizwe hanze na FEBACO rigaragaza ko yafashe umwanzuro wo guhagarika burundu abatoza bane bari bahagarariye RDC muri Giants of Africa 2025 nta burenganzira yabahaye. Mu batoza bahagaritswe harimo na Natasha Teba Mambenganya wabaye umukinnyi ukomeye cyane na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya RDC mbere yo kuba umwe mu batoza ba basketball. Hatari bamwe mu bakinnyi bahagaritswe amezi agera kuri 12 mu bikorwa bya basketball muri RDC, mu gihe uwitwa Agurwari Tambwe Mwamba we yahagaritswe imyaka igera kuri 2 kuko atari ubwa mbere abikoze kandi akaba yaranigeze guhamagarwa mu ikipe y'igihugu akanga kwitabira. Aba bose bashinjwa kuba barambaye ibendera ry'igihugu bagahagarira
bakagihagararira nta burenganzira bigeze bahabwa na Federasiyo y'umukino wa basketball mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FEBACO. Soreza amakuru yacu kuri iyi nkuru mabwire ko umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatangaje ko intambara imaze imyaka 2 muri Sudani irushaho gukomera uko iminsi isumbana ndetse kandi isimburana, yamara ngo hari miliyoni z'abantu bicirwamo n'inzara. Guterres ubwo yari mu nama mpuzamahanga yiga ku iterambere yateraniye muri Qatar yavuze ko kuva abarwanyi ba Rapid Support Force bafashe umujyi wa El Fasher byatumye ibihumbi by'abaturage bibura gitabara. Ati ibihumbi n'ibihumbi bya civile bagoteweyo, atabantu bari kwicwa n'ibibazo by'imirire, ibyorezo n'urugomo, kandi dukomeza kumva ibikorwa byo kutubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu. Yavuze ko nyuma y'uko umutwe wa Rapid Support Forces ufashe umujyi wa El Fasher humvikanye ubwicanyi bwakorewe abantu bagera kuri 150 bari mu bitaro n'ubundi bwibasiye abantu bo mu bwoko bumwe, abandi basambanywa ku gahato. Antonio Guterres avuga ko kugira ngo intambara muri Sudani ihagarare bisaba ubufatanye bw'umuryango mpuzamahanga. Ati ikintu cy'ingenzi kugira ngo intambara ihagarare ni ugukora ku buryo nta ntwaro yongera kwinjira muri Sudani. Dukeneye gushyiraho uburyo bwo kubazwa inshingano kuko ibyaha biri gukorwa biteye ubwoba. Intambara hagati y'ingabo za leta ya Sudan na Rapid Support Forces yatangiye muri Mata 2023. Leta ya Sudan ivuga ko abamaze kugwa mu mirwano barenga 150 mu gihe abarenga miliyoni 13 bavuye mu byabo. Loni yasabye ko hakumirirwa iyohereza ry'intwaro muri Sudani. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatangaje ko intambara imaze imyaka 2 muri Sudani irushaho gukomera uko iminsi isimburana, nyamara hari miliyoni z'abantu bicirwayo n'inzara. Guterres ubwo yari mu nama mpuzamahanga yiga ku iterambere yateraniye muri Qatar yavuze ko kuva abarwanyi ba Rapid Support Force bafashe umujyi wa El Fasher byatumye ibihumbi by'abaturage bibura gitabara, nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Yavuze ko nyuma y'uko umutwe wa Rapid Support ufashe umujyi wa El Fasher humvikanye ubwicanyi bukomeye cyane. Intambara hagati y'ingabo za leta ya Sudan na RSF yatangiye muri Mata 2023. Leta ya Sudan ivuga ko abamaze kugwa mu mirwano barenga ibihumbi 150 mu gihe abarenga miliyoni 13 bavuye mu byabo.